Август 2026-жылы биз Мкат району Кеңеш айлык Кыргызский районунун Атаке мечитинде калыстан келип жол кылдык. Бүгүнкү күн саат Birinci bak bu kaysi kitaptagini açık aytayın. Hanafi mazhabı Osman halifachilığında Mecellatu Ahkam Akliye degan kitap yazılgan. 25 alim birikip turib bereni soktu. Almay turgan çoğun var olmaz. Ama lazım mümkün emas ekan. Anday adamlar sata almayapti. Bazar bir var. Ekinci marsı 3'ten 1 qo'shsa bo'ladi degan so'z. Ko'pincha mana shu matematika taq bo'lgan so'zni shu fatvoni berishgan. 3'ten 1 qo'shsa bo'ladi. Aşkan akım degan so'z emas, biroq ko'tara olmayapti.